الحمد لله فاطر الأكوان وباريها ومسير الأفلاك ومجريها، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. عباد الله، أوصيكم ونفسي بوصية الله تبارك وتعالى القائل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، على كل مسلم أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير طاعة أو قربة، ويقدم فيه أفضل الأقوال والأعمال. ورأس مال العبد وأعلى شيء في حياته هو عمره، وكلما مضى يوم منه مضى بعده، والأجل له نهاية، والموت حق على كل إنسان، والعاقل من استغل لحظات عمره فيما يقربه إلى رضا مولاه وخالقه. جاب الله تجمه يترودني الله سبحانه وتعالى on taguɗo dendagal ko taga kon fof, wonɗo hoddirde kala hoddiroje ɗen fof, wonɗo eɓɓude arsikeji ɗin e hoore dendagal ko o tagi kon fof, en seediki ala reweteɗo siwona Allah, wondema annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko, ko nulaɗo makko. wonoye jaaɓi Allah tedduɓe, on ɗaɓɓirama hulugol allahu subhanahu wa ta'ala, ko waɗi kala o hulɗo Allah Allah dandaymo, kala on ñawɗuɗo Allah Allah yoɓitaymo, kala on jamɗo Allah Allah weltantomo. wonoye jaaɓe tedduɓe, no waɗɗi julɗo kala nde otigi andata valer zamanu makko on e embere hittugol wagutu otigi on. ko ɗum waɗi kala marɗo haqqille tammuɗum on yeɓata hay miniti goto e nder tammu on, yeɓata hay hunde. ko waɗi ko e nder tan on otigi heɓata moƴƴereji, koye nder on tan on kadi Allah danɗoti heɓata kadi boneji. haray ko o tan ɗo ko ɗon woti gollata ko ɓattidirta kon otigi e allahu subhanahu wa taala. ɗum noon immorde ka konnguɗi otigi e immorde ka kuuɗe otigi. joni noon yo musidɓe tedduɓe, haray ko ɓuri marde valeur e neɗɗo on fof hella ka manantum makko, telemma ka gurdam makko, telemma ka aduna ɗo ko gurdam makko ɗan. ko ɗum waɗi si tawi woni ñallal feƴƴi, oti yo andu kadi ñallal ɗuytike e nder gurdal otigi ɗan. haray lajangal ko ngal aray ngal sikki ho ala, mayde nden ko nde gonga pellet. ko ɗum waɗi kala marɗo haqqille otigi yo eto o golla e dañji makko ɗin ko nafatamo ko aduna makko e ka lahara makko, o golla ko ɓallidirtamo e allahu subhanahu wa ta'ala. joni noon yo musidɓe tedduɓe, nini fewdo ɗo ko ɗum woni janngama ka lekkolji, ha ko ɗum woni ari e o tan ka fewndi ɗo. ɗum woni nini lekkolji ko ɓuri ɗuɗude kon fewdo ɗo fermi. joni noon ɗi lebbi vacance ɗo, ɗi lebbi vacance woni arde ɗo, ko honɗum eɓɓuɗen fi programme fi sukaɓe men ɓen. ko waɗi ɓe inni man lam yukhattiti li najahihi faqad khattata li fashali. mo tawi ɗum woni o organisaɗi, o préparaki fiino o réussira, iw ɗon haray o préparike fi honno o perdirta. ɗum waɗi haray goto kala no hani landade hoore mum. joni noon e nder ɗi lebbi vacance sukaɓe ɓen, ɓe sukaɓe otigi ɓen hihi honɗum o yeɗɗi fi maɓɓe, e hara oti no prépari nabugol ɓe ka duɗe, mo prépari yoɓe janngo e nder ɗi lebbi ɗo, ɓe ɓeydo ka hella ka faamugol deftere Allah nden,
ɓe heɓa suratuji hunjaji e deftere Allah nden ɓe heɓa yoga e masalaji fiqhu e hella ɓe faama ɓe anda holno ɓe rewirta Allah ɓe hunjo yoga e hadiseje har otino prépari ɗum ka joni ɓay l'école fermi joni gasi oti kan haaju mum ala e hella ɗum ɗon koyo taw hara koɓe ñallu jindude ni ɓe tigmaɓe maɗum ɓe hiira ha jemma on ko ɗoni ɓatto weedude ɓe waalo hara ɓe juulali subaka aroya tawa ɓe wawata immade ɓe juula subaka ñallal ngal tawa ko ɗanagol hay waɓɓutuji ɗuɗɗi feƴƴiraɓe e nder ɗum joni noon baba on e nenen ko ɗum prépari fi ɗum ɗon a waray ko wattugol yiiɗi e ɗum ko ɗum waɗi qala sayyiduna umar bnu lkhattabi radiallahu an inni la akrahu an ara ahadakum sabahlala la fi amali dunyan wala fi amali akhirah وما أكثر الذين يضيعون هذه الإجابة فيما لا يعود عليهم بالفائدة ونن سيدنا عمر بماكي أو من دي بلت من دو أن دمي أتنقضون هموني نيناني وجبك هونده o ala gollude fii ko nafatamo ko aduna makko o ala gollude ko nafatamo fii ka lahara makko tawa tan on fof ko yeedeteeɗo tan on fof ko yeedeteeɗo seedno marɓe maaki wallahi hiɓe adi sifa on neɗɗo ɗon tawɗo o ala wakkilade o yango o golla fii ko nafatamo ko aduna makko ma o wakkilo o yango o golla fii ko nafatamo ko lahara makko tawa hina hundeji ɗi kala ɗum noon sen wattani yiili he e jakka o zamane men ɗo sayno omar man yimɓe ɗuuɗuɓe goy ɓurna hay ka ɓaygoy kon ɗum goy madina gaygo alhamdulillah kono naten ka quartier ji wattane yiili nokkeli ka tawata makko baaɓe ɗuuɗuɓe no mari ka fottata tawata ila ka weedi ko ɗon fottete kirɗine ɗon haa tan on tan ɓurɗo ɗuuɗude o yeeɓo ma sukaaɓe ɗuuɗuɓe ko mawko to ɓanna wure mum ataya ɗum kadi tanji ɗuuɗum kadi tawa ko ɗon yeeɓete e nden min tawmin ɗum fof ta woti wakkilaji sendude ɗon ƴetta tan ko waɗa janngugol alquran ma ɗum jantagol inde Allah ma yoggol golla e fii ko nafata ɗum hella ka aduna muɗum aw senno maɓɓe maaji kamɓe de sifa o neɗɗo puyɗo ɗo o kamɓe o ɗo welatade few yaqul ibnul qayyim rahimahullah إضاعة الوقت أشد من الموت لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها كان ابن القيم رحمه الله كم بدل بماكي يبغل وقتو يبغل تن دون تيدي بوري مايدة ودون تيدي بوري مايدة فوادي يبغل تن wodun ɗo taƴay bonna hakkude ma e allahu subhanahu wa taala on taƴa kadi hakkude ma e lahara on wa amma mayde nden kan ɗen ɗon nde pottidirte tu woni e yimɓe nde pottidirte tu woni e aduna o yimɓe aduna o amma noon yeɓugol tan ani mayde nden ko sendidirayma ko aduna on e yimɓe wonɓe ɓen ka nder aduna amma yeɓugol tan on on ɗon o pottidirte e allahu subhanahu wa taala o pottidirte e lahara o donc ɗo waɗi si ɓe maki awa haray yeɓugol tan on ɗum ɗon no tiiɗi ɓuri mayde nden awa haray ko wattugol yiiɗi e ɗum ko wattugol yiiɗi e ɗum haray ko hella ka yeɓugol wakutuji ɗi ɗen andi le sukaaɓe ɗuuɗuɓe fewno ɗo ko ɗum woni waalay hiirude ñalla ɗanade ɓe waalo ɓe yani ɓe jooɗo ɓe hiira haa ko ɗoni subaka on ɓatto ɓe naata ɓe waalo subaka salli noddina ɓe immotako ɓe juuloytaka juulirde ɓe juulata hay ka cuuɗi bete awa donc ɗoni waalo ɗon haa nange toowa ko ɗum tawa fi haala juulgol subaka ɗum ɗon a fii ɗum ɗon tawa ala nder ɗon few ko wano noon kadi wakkutuji luttuɗin tagadi tawa ko yeedeteɗi awa kambaji ɗuuɗuɗi no ari fii ɗum ka qur'ana wo ka sunna wo ko wattugol yiiɗi e ɗum عباد الله إن الإجازة نعمة ومنة من الله بعد طول دراسة وبذل عمل والنفس تحتاج إلى ترويج بالمباح فينبغي علينا أن نعمرها بكل خير ومن ذلك ما يأتي يوم يقصد الدبي هاي أو فكانس أو ونيما مولانا يورد الله سبحانه وتعالى nde tawno ooti wonande leggol ɓe ɓellegoy maaɗum legoy amenen jarno ɓellegoy ɗum woni ko yaata e nder ko yaata lebbi jeenayi ooti no finude o dawa joni noon e nder ɗi lebbi ɗo awa joni haray ooti koyo wakkilo e ɗiɗo o fowtora e ɗiɗo hella ko nafata mo hella ka aduna makko ma hella ka lahara makko ooti ɗo ɗuɗɗi wona ɗuɗɗinowo jantagol inde Allah
o wona ɗuɗɗinowo janngugol deftere Allah nden o wona ɗuɗɗinowo zuuragol musidɓe ɓen o eto e nder ɗi tangi ɗo hara wona yeede teeɗi hina bonne teeɗi joni noon oti yo watta wiide nden toɓɓe wonde arde ɗo ara nun ɗum o tigi o eto ka waɗuto ɗo so tawi wano misal wano séminaire ji no organisede o tigi o eto o taw to yaɗi maɗum wano siko sukaɓe kadi joni ƴettaɓe kadi naba wano ka duuɗe alqur'ana ka wona hunjinede toon ma wonɓe janngude defte diina ka wona janngede toon oti naɓa ɓaykoy koye toon ɓe hunjoyo toon e nder o tanɗode ko tawata nafayɓe hellaka diina maɓɓe no jeeya muɗum kadi e nder o tanɗo kadi o tigi wattana yili kadi e hiwroyagol musidɓe ɓen o tigi hiwroyo musidɓe ɓen ɗum kadi ko hunde laɓade ko jokkere en ɗan ko hunde marde nafa no jeeya e muɗum kadi nde tawata enene babaɓe ɓen e neniraɓe ɓen ɓe jooɗoto ɓe yewta ɓe halde ɓe waɗa programme ko ɓe waɗata ɗum ɓiɓɓe ɓen ka tawata enene ɗum ɗon koko nafata ɓe hina tertol golɓe ni wano jangiɓe ɓen yalta wona e haylagol e ko ala nafoore ma siko paykoye togosoyko wona zuugol bi e ley toɓo e loope taha tawata ɓe heɓa nawnaji e ɗum tawata hay hunde moƴƴere ala e muɗum ɗum noon fof ko hana ɗum wattanede yiɗi e muɗum joni noon paykum no duwa yiilede no duwa yiltede hara ɗum noon ko woni ko halfina ɗum ko mawɓe o tigi ɓen paykum kala haray ko mawɓe makko ɓen ko ɓen duwa gippude o tigi Allah subhanahu wa ta'ala o wi en ya ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara o wi kono yogomɓe ɓe dande koye mon danno ɓe gureji mon immorde e yiide hen kono noon o tigi dandirta ɓe kono o tigi jannuɓe o yamira ɓe o haɗa ɓe o neyaɓe needi moƴƴiri ɗum ɗo woni ko haali ɗum jumɗon ko ni hani warrude si woni paykum ko waɗiranama ni ilata kum fanɗi ɗo haray enele ɗum ɗon on ɗon o immoyto o wona makko baade yeɗɗuɗo kelɗuɗo ka diina muɗum kelɗuɗo kadi hella golleji aduna ɗi nde tawno hotigi o yeɓanano ka dam makko on fewno wonno paykum aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الكريم محمد بن عبد الله النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون واعلموا أن أكثر ما يعاني منه الشباب في هذه الإجازة الفراغ وهو في الأصل نعمة إذا أحسن استغلالها ولا ينبغي على العاقل منه ترك نفسه على شيء مفيد يشغله فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري قال ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي يا بأن تدب أو يقول الله سبحانه وتعالى يولى الله صلى الله عليه وسلم وندقرامه الله سبحانه وتعالى wala yo musi tedduɓe won daɓɓirama hulugol Allah tedduɗon ande kadi wonde makko ɓuuri heewude e sukaɓe ɓen hella fi e ko ɓuratno jeey ko ɓurata soñjude sukaɓe ɓen ka vacance ji ɗo tertorede ni haɗa jokkinaka hay hunde waɗaka e programme hay hunde hina ko nafata ɗum hella ka aduna hina ko nafata ɗum hella ka laaha awa ɗum ɗon ko probléme molanaɗo wonande sukaɓe ɓen haray o vacance haray mon ko nema molanaɗo kono noon ko si tawi woni mawɓe ɓe waɗi sukaɓe e programme ji yeɗɗuɗi ɗi tawata e nele ɓe heɓa e moƴƴereji e muɗum ko ɗum waɗi haray kala marɗo haqqille wota o accu hoore makko o acca sukaɓe makko ɓen e ko alda e programme o tertoɗaɗi nina ni ko waɗi wongol ngol nina ni jokka hay hunde maɗum jokkina ɓiɓɓe mum ɓen hay hunde ɗum ko ella feeñuɗo noon seede mum
nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maako ne hadith wonno ko sahihul boukhari ɓe maaki wondema awa nemaji ɗiɗi yimɓe ɗuuɗuɓe no hoditora ɗi yimɓe ɗuuɗuɓe no hoditora ɗi nemaji ɗum ɗiɗi heni woni ɗin nemaji ɗiɗi cellal ngal e tan on cellal ngal e tan on hella ka cellal no woni yimɓe ɗuuɗuɓe si tawi wotigi no selli o yejjitay koni nawnaare ino woodi oti yejjita koni nawnaare ino woodi si tawi no oti no mari haqqille fewda ka oti selli ɗon o kalkila he ɓay o annda nde oti nawnata yo o wakkilo fewda ka oti selli ɗo hara o yeebaali tan yo oti wakkilo ka selli ɗo o wona ɗuɗɗinowo janngugol alqur'an yo fewda ka o selli ɗo won ɗuɗɗinowo yahugol janngoygol alhamdulillah fewda ɗo e leydi men ɗin allah ono walli e neele nokkeeli heewri no wooɗo woni ka janngete e muɗum janngowo o innata ɗo ko ɓay o heɓaali ko jannamo ko ɗum hadi o jannga hella kala ka woni ko woɗɗi wata e allah no waɗiri woɓɓe hella ɗon jannooɓe jooni noon haray marɗo haqqille fewɗo ka oti selli ɗon ko yo wakkilo hara o mari darsuji ñannde o ñannde ɗi o ƴettata ɗin noon hara ɗi nafay ɗi ɗulle ɗin ɗon ɗi nafay o tigi ko wano noon kadi sukaaɓe ɓen yo taw kadi hara woni no waɗi ɓe programme nafooɓe kadi ka aduna maɓɓe hella kadi ka gandal maɓɓe hella ka laahara amma kadi hella ka tan o tigi annda kadi nde tan on fuutoto o tigi oti annda nde tan on fuutoto o tigi jooni noon fewde ka oti mari tan ɗon yoti wakkilo fewɗo ɗon nde oti koye wakkilo fewɗo ɗon ko ɗum waɗi kadi abdoulah bne masudin radiallahu anhu ɓe maaki wondema ɓe maaki minin saali haa hannde e fii huunde wono mi ninsiri noon e fii ñallal e fii ñalaande ñalaande nde tawata naange ngen fuɗii e mayre ngemuti tawa noon eleele min kan tawa eleele ngurdal an ɗan no ɗuytaade golleeji am moƴƴiɗi ɗin alaa ɓeydaade kala ñallal ngal tawata naange fuɗi ngemuti tawata ndeññande yooti fellutu ñallal ɗuytike ke ngurdam makko jooni noon si tawi noon kadi golle moƴƴi hay huunde oti heɓaali kadi ko ɓeyditi kadi ka moƴƴereeji makko ko tawata wattoyde ka sikeeli oti nde mo peesano e ñande darngal ɗum ɗon haray ko ɗon ɓe maaki ɗon si tawi ɗum ari wonirde noon moodi haray ɗum ɗon ko ni se moolanaade noon donc awa ɗum kadi ko perdi haray moolanaadi a warayo musidɓe tedduɓe e ajal inna alwaqta huwa maddatu hayatihim walzamanu wi'au amarihim فعليهم استثماره في مرضات ربهم وشغله بما يعود بالنفع عليهم والمستفيد من وقته هو من استغل فراغه في أعمال نافعة يقول ابن القيم رحمه الله السنة شجرة والشهور فروعها والأيام أغصانها والساعات أوراقها والأنفاس ثمارها فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة ومن كانت في معصية فثمرته حنظل أريو مسيء تدبت أو تن أو دو هانا دو وقتنيري إمودو أو تن هانا دو وقتنيري إمودو غردان دان يندي ونيندي دان دوي توتو ñande wo ñande ɗan ɗoytoto ko ɗum waɗi haray jomiraɓe haqqillaji ɗin kamɓe kan haray ɓe andita fii ɗum hiɓe miijito fii ɗum hiɓe wakkilo golla golleji tawɗi e nele no marani ɓe nafa hella ka aduna e hella kadi ka lahara kañum ibnul qayyim rahimahullahu ɓe maaki wondema ɓe maaki awa hitande nden ɗum woni lebbi sappoji ɗin hitande nden no wayriwa no leggal hitande nden no wayriwa leggal tode na woɗum ko leggal joni noon ko lebbi ɗin woni bindereji woni bindere kañum leggal ngal ko ñalɗi ɗin woni calɗi leggal ngal ko leerji ɗin woni kaaki leggal ngal wo ko henndu ko wifata kon ko ɗum ɗon woni dimɗe leggal ngal joni noon mo tawata enele e foofaangu mum ngon no moƴƴereji no e muɗum tawi o tigi ɗum ɗon e nene ko hella ko e ko moƴƴi ɗon o tigi o woni on ɗon haray o woni e haray on ɗon misal leggal o tigi ngal haray ngal wona e rimay ngal dinɗe welɗe dinɗe marde nafooreji womo woni e geddi haray leggal o tigi ngal woni rimay ngal ko rijji ko haaɗi ko tawata goɗɗo susata sutide hunduko hakke ko tawata ko haaɗi ibadallah wasiyati lil abai wal ummahat
توجيه وتشجيع ومساعدة الأبناء والبنات على شغل أوقات بالمفيد، وعدم تركهم للأجهزة الإلكترونية التي تقتل أوقاتهم وتضعف إيمانهم، فإن أغلبها فساد وشر مستطير. هذا مسكتة دبل وسيا من هلا بادرة من ينين رابين وفيوتين قول بيبين إكو نفتا بكون ونابقول بيبين إكو نفتا بكون ويا ودم ببروغرام دي كتاوة إليلة undon si be woni yedindom be hebay mokkireji adu be hebay mokkireji laara ko wadi stay awadali dum aterto di be hoore mabbe kambe be wada nay hoore mabbe program ji tawata di ala nabe nafoore na aduna wona laara bay odi wonta wonde vidi mo jokka yunde jonnom stay woni aterto rini ko sukabe dimmobe mabbe ben ka trago hande kadi ko ben do woni do debe alla dan si ben don non do wiide ko doni haray mar sali ko du wadi شاعر وي ومن يكن الغراب له دليل يمر به على جيف الكلاب ومتوتا وجيغوال ولا تكوتادم وهر يوتي andu kala kama yiharmi ko dongal nabata otigi jonno si tawi hara ko suka ben ka travo ko ben don woni ko gidata bibbe otigi ben yo alla dandu yoti andu hara ko doni huwaki ko doni haray marsali jonnon odi yo eto ɓiɓɓe ɓen oti ko fewtina ɓe ɗo ko nafata ɓe kon o waɗana ɓe programme ɗi tawata ɓe wona e muɗum tawata ɓe mari moƴƴereji e muɗum tawa tigi terɗo ɓe wona e natugol e internet ji ɓay ka internet sa naati moƴƴereji no nder ton tanaji kadi no nder ton jonnon so ɓe fewtinama e ko moƴƴigon ɓe yaawi ko nafata kon sina ɗum kamɓe ɓe terto moƴƴereji ɗin ɓe yaha ɓe yeeba tanji maɓɓe ɗin e ko alanaɓe nafoore aduna ko tawata ko lorra e soñdiaji tu woni e muɗum awa haray ko wattugol yiili e ɗum ko wattugol yiili e ɗum haray en tolte baadiraɓe ɓen e neniraɓe ɓen goto kala ila ɗo yo waɗam ɓiɓɓe mum ɓen programme ila o tigi taw hoore makko tigi taw par ce ɓe inni o fakidu cheydi la yuqimo mara hunde okkatande o tigi taw hoore mum e waɗi hoore mum taw e programme yota o tigi woni kanko ila kam o tigi fini bindi ha kiikiiɗe o heɓali bindol hay gotol ma bindi ɗiɗi ko tawata o janngo e junngo tawata wawɗo mo jannude tagoto newnan ɗum hoore mum o tigi o wonu janngowo diina mum kam o tigi ɓeydo seeɗa ko waɗi majjere nden o tigi ittirino wakkilori janngi o ko noon nde pottitorta o tigi so tawi tum o tigi pottitike kadi ka janngugol ngol hade kadi majjere nden kañum no ɓattade oti wonata o jeyaka e janngoɓen o jeyaka kadi e majjirɓe ɓen o oye ko ma oti tawi e goɗɗum e mum jon noon ta oti jaɓu newnande hoore mum hella ka tawata ɗon ko majjere hikkori ɗon yilto noon kadi ɗiɓɓe ɓen kadi oti kadi programme ɓe kadi hande kadi o naɓa ɓe kadi ka duɗe oti naɓa ɓe ka ɓurano hunjete toon oti naɓa ɓe ka tawata darsuji dina heno janngede toon kala ka muhadaraji e bayanaji wona waɗede otigi naɓa ɓe ɓe jento otigi rerɗina ɓe kadi e gollitirgol haray ɗum ɗo woni ko nafata ɗum eɗen tori allahu subhanahu wa taala on yo allah waɗa e moƴƴere e o vacance yo allah waɗan e moƴƴere e muɗum yo allah waɗa e moƴƴere e muɗum eɗen tori allahu subhanahu wa taala on dendagal ɓiɓɓe men ɓen fof yo allah waɗ barke e maɓɓe yo allah waɗ barke e maɓɓe yo allah waɗ barke e maɓɓe yo allah yeɗɗinɓe yo allah kelɗinɓe yo allah danduɓe wonde yeeɓoɓe waɓutu yo allah danduɓe wonde yeeɓoɓe waɓutu birahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar aqimis salat inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un